ngira ngo murabizi neza ko tumaze iminsi tubagezaho ibijyanye n'ibiganiro bimaze iminsi bibera mu gihugu cy'Ubusuwisi n'ibiganiro byari bimaze iminsi bihuza AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Rero bikaba umunsi wa gatanu byagombaga kumara no kuba kuri umunsi wa gatanu bikaba byageze ku masezerano akomeye cyane kandi afatika. Tugiye rero kugaruka kuri inkuru yose uko yakabaye, aho kuri wa 17 Mata 2026 leta ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC M23 bateye intambwe ikomeye cyane idasanzwe mu mateka. Hari amakuru mashya akomeye kandi yihutirwa avuye mu mujyi wa Montreux mu Busuwisi yerekana ko impande zombi zageze ku masezerano ashobora guhindura isura y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Nimugende mukomeze mukurikire iyi video kugeza ku musozo, kuko tugiye gusesengura buri kantu kose gakubiye muri aya masezerano mashya. Twese cyane rero reka dutangire tubaha ishusho yuko ibintu byari bimeze kuva tariki ya 13 kugeza uyu munsi tariki ya 17 Mata 2026. Intumwa zihagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa zihagarariye ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 zari ziteraniye mu nama ikomeye cyane mu mujyi wa Montreux mu gihugu cy'Ubusuwisi. Izi nama ntizari zoroheje kandi zari zihagarariwe n'ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Muri bo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Katari, Repubulika ya Togo ikora nk'umuhuza uhagarariye umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'igihugu cy'Ubusuwisi cyakiriye ibi biganiro. Impamvu nyamukuru y'izi nama yari ukureba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yiswe Doha Framework Agreement. Amasezerano yashyizweho umukono tariki ya 15 Ugushyingo 2025 Doha. Nkuko mubizi rero ubuzima mu burasirazuba bwa Kongo bukaba bwarangiritse bikomeye cyane. Imibare igaragaza ko abantu barenga miliyoni 6 bavuye mu byabo kubera intambara z'urudaca. Benshi muri bo bakaba ari abagore n'abana babayeho mu buzima bubi mu nkambi. Rero kugira ngo aya masezerano ya Doha ashyirwe mu bikorwa byasabaga ko impande zombi zibanza kwemeranya ku kintu cy'ingenzi cyane, uburyo bwo kugeza imfashanyo ku baturage no kubaha ubutabera. Reka tujye mu mizi y'ibyo bumvikanyeho. Leta ya Kongo ndetse na AFC M23 bumvikanye ko ari iby'ingenzi cyane kandi byihutirwa kugeza imfashanyo ku baturage mu burasirazuba bwa Kongo bazahajwe n'intambara. Mu biganiro byabo bageze ku ntera ishimishije cyane mu gukora inyandiko cyangwa igengamikorere cyangwa protokole igenga uburyo iyi mfashanyo izatangwa. Bumvikanye ko bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara, International Humanitarian Law, amategeko arengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko arengera impunzi. Ibi byose bagomba kubihuza n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bivuze iki mu buzima bwa buri munsi? Bivuze ko impande zombi ziyemeje guhagarika burundu ibikorwa byose byo kugaba ibitero ku bintu by'ingenzi bishingiyeho ubuzima bw'abaturage b'abasivile. Biyemeje kutangiza, kutiba cyangwa gufunga ibikorwa remezo. Aha harimo ibiribwa n'imirima y'abaturage ihingwamo ibyo kurya, amatungo y'abaturage ndetse n'ibindi byose bibatunga, amatiyo, ibigega n'amavomo y'amazi meza, ibikorwa by'itumanaho n'amashanyarazi, amavuriro, ibitaro ndetse n'amashuri. Ibi bigomba kurindwa bikomeye ntibigabweho ibitero uko byagenda kose. Impande zombi zasobanuye neza iki imfashanyo isobanuye muri aya masezerano. Ntabwo ari ibiryo gusa, harimo ibiribwa, ubuvugizi bw'imirire mibi, amazi meza, isuku, aho kwikinga cyangwa amahema ndetse no kurengera abasivile mu gihe imirwano yabikomeje. Basabye ko hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo abagore n'abana barindwi ihohoterwa iryo ari ryo ryose, ryaba rishingiye ku gitsina cyangwa gukoreshwa imirimo ivunanye. Ikindi kintu gikomeye cyane baganiriyeho ni ukurinda abakozi batanga imfashanyo, harimo n'abakozi b'imbere mu gihugu ndetse n'abandi batandukanye b'abanyamahanga. Bemeranyije kubarinda bo ndetse n'ibikoresho byabo kugira ngo bakore akazi kabo mu mutekano usesuye. Biyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi mfashanyo itarigiswa, idasahurwa
cyangwa ngo iburirwe irengero. Nta ruhande na rumwe rwemerewe kwivanga cyangwa gushyiraho igitutu mu guhitamo abagomba guhabwa imfashanyo cyangwa abayigabura. Iyi mfashanyo igomba kugera ku baturage mu buryo bwihuse, butekanye kandi burambye, kandi hashingiwe ku byo abaturage bakeneye byasuzumwe mu buryo bwigenga. Imfashanyo igomba gutangwa nta vangura na rito, nta kurobanura ngo uyu ni uw'idini runaka, turuka mu muryango uyu n'uyu, ishyaka rya politike, ubwoko runaka, uruhu cyangwa ururimi avuga. Buri wese ukeneye ubufasha agomba kubuhabwa. Byongeye kandi abakomeretse n'abarwayi bagomba kuvurwa bwangu uko bishoboka kose. Hagakorwa ibishoboka byose kugira ngo bashakishwe kandi bavanwe mu byago. Imiryango itabara imbabare yigenga igomba koroherezwa gutwara imiti n'ibikoresho kugira ngo ibitaro byongere bikore neza mu duce twazahajwe n'intambara. Reka tujye ku yindi ngingo y'ingenzi cyane ireba umutekano w'ako kanya. Usibye imfashanyo, impande zombi zifatanyije n'inama y'akarere k'ibiyaga bigari zashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye ashyiraho uburyo bwo kugenzura uko agahenge kubahirizwa. Ubu buryo bwahawe izina rya Expanded Joint Verification Mechanism Plus cyangwa se EGVM Plus. Gutangiza ubu buryo bwa EGVM Plus bivuze iki mu by'ukuri? Bivuze ko rwa rwego rwashyizweho n'amasezerano ya Doha ruzwi nka Ceasefire Oversight and Verification Mechanism cyangwa COVM rugiye guhita rutangira akazi karwo ko kugenzura, gukurikirana no gutanga za raporo z'uko agahenge gahoraho kari kubahirizwa hagati ya leta ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23. Ibi ni amakuru akomeye cyane kuko byerekana intambwe ifatika igana ku gusoza intambara. Kandi mwumve neza iyi ngingo, impande zombi hamwe na ICGR bavuze ko mu gihe kitarenze icyumweru kimwe gusa uhereye uyu munsi, intumwa za mbere za COVM zizaba zatangiye akazi kazo ko kugenzura ku kibuga aho imirwano yaberaga. Ibi bizashoboka kubera ubufasha bw'ibikoresho, ubwikorezi n'izindi nkunga. Izindi nkunga zizatangwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Kongo arizo MONUSCO, kugira ngo berekane ubushake bw'amahoro no kubaka icyizere. Amakuru akomeye yemejwe nuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 bemeranyije ko mu gihe kitarenze iminsi 10 uhereye uyu munsi bagiye kurekura imfungwa z'intambara. Ibi bizakorwa hakurikijwe amasezerano yo kurekura imfungwa yasinywe umwaka ushize tariki ya 14 Nzeri 2025. Muri ibi biganiro impande zombi zashimiye cyane umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge kuko ari wo wakoze intonde z'imfungwa zizafungurwa ukurikije amategeko n'amabwiriza yagenwe. Ibi ni ibyishimo bikomeye ku miryango yari imaze igihe itazi irengero ry'ababo. Mu gusoza itangazo rihuriweho, impande zombi ziyemeje gukomeza uyu murongo mwiza w'amahoro bafashe kandi bagakomeza kubahiriza ku ntera ishimishije bamaze kugeraho, by'umwihariko kuri ingingo kuri inyandiko igenga itangwa ry'imfashanyo n'ubutabera. Biyemeje no kwihutisha ibiganiro ku zindi ngingo z'amasezerano zisigaye. Bakaba bijeje abahuza ko bazabashyikiriza gahunda zifatika zibigomba gukurikiraho mu minsi iri imbere. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC M23 basoje itangazo ryabo bashimira byimazeyo ibihugu n'imiryango yabafashije. Bashimiye leta ya Katari, leta zunze ubumwe za Amerika, Ubusuwisi, Repubulika ya Togo, umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'umuryango w'abibumbye binyuze mu butumwa bwa MONUSCO. Babashimiye kubera inkunga yabo idacogora mu gushakira amahoro n'umutekano burasirazuba bwa Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ngayo nguko rero uko amakuru akomeye yaranze uyu munsi tariki ya 17 Mata 2026 ahagaze.
bigaragara ko intambwe iterwa ari nini kandi itanga icyizere cy'amahoro arambye nyuma y'imyaka myinshi y'imivu y'amaraso n'umubabaro ku baturage basaga miliyoni bataye ingo zabo. Ndabasaba gukomeza gukurikira Pilot News TV channel yacu, channel y'abanyarwanda, kugira ngo mukomeze kumenya uko ibi bintu bizagenda bishyirwa mu bikorwa mu minsi iri imbere. Mukore like kandi niba mutarakora subscribe muyikore kugira ngo amakuru yacu atabacika. Turabakunda cyane, tubifurije kugira amahoro, turasubira mu yindi nkuru.